wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The Son of God never came to condemn anybody, He came to save people. And the Word of God today is not condemning you, it is allowing you to open your eyes and see you as you are, as God sees you. Thank God for the Word. Come on, thank God for the Word of God. देवाचे उतर आमका मेळटा म्हण कितली आमी बागी. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God is changing your life. परमेश्वर अपना जीवन बदल रहा है. God's word alone has the power to change your life. Praise the Lord. Genesis chapter 8 verse 20 says, then Noah built an altar to the Lord. Praise the Lord. आज खुशखबरी है. Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and every clean bird and offered burnt offerings on the altar. Say altar. Say Vedi. God is teaching us about altars. And when you really learn what is altar, you will totally be set free. Free. Hallelujah. This is the third Sunday the Lord is teaching us about an altar. Noah built an altar to the Lord. Amen. Verse 21 says, and the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for men's sake. Although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living thing that as I have done. Stay with me. I'm going to read the scriptures. I'm going to teach you. Then I'm going to preach. Hallelujah. देवाचे उतर वाचया. देवाचे उतर वाचून, you know, तू जाणा सुरवातेक उदकाचेर, you know, in the beginning God's spirit was hovering upon the waters. Orambak, in the beginning उदकाचेर झोपोयम आतालो पवित्र आत्मा, right? देवाचे उतर नासतना पवित्र आत्म्यान काय करूंक जायना. देवाचे उतर रिलीज जाता. होली स्पिरिट त्या उतराचेर काम करता. Because the word of God is Jesus and Jesus is the word of God, and Jesus does not do anything without the Holy Spirit and Holy Spirit doesn't do anything without Jesus. जायते शिकपाचे आसा. Say much more. जायते शिकपाचे आसा म्हण. You know, इतून भांगार आनी मोती आसा न्हू, तुका काबार जावची ना. सोदून सोदून मेळून मेळून तुका काबार जावची ना. तुझे आखे लाईफ पुरो नाय का. One life is not enough for this. And हे ट्रेजर, हे भांडार आमी काडून कुडक्याक बांदून आमी कबडांनी दवरतात. आणि हे उतर आमी नको म्हणून जायत्या जाणांचो नाश जाला. जेन्ना हे उतर तुम्ही जाणे जातल्यात, हे उतर तुका स्वतंत्र करतले. And you know the truth. The truth will set you free. Eyes
जे तुमी आयकतल्यात. काळीज गोड धर. कोदेलेली पडशात बा. Very strong it will be. So shall I start? Okay. No one देवापासत एक वेदी बांधली. सोड पदवेदार देवापासत एक वेदी बांधली. केन्ना जेन्ना बुट्टी काबार जाली, ताचे कितें म्हणटात ते आर्क वो तेची नाव सेटल जाली तेन्ना, तो भायर आयलो तेन्ना ताणें एक वेदी बांधली देवाक. Noah built an altar. Say altar. I want you to keep saying this word as much as possible because you are going to study about altars again today. Amen. जेन्ना नोआन ती वेदी बांधली तेन्ना देवाक ते बोरे लागले. एक त्या वेदीचेर ताणें बलिदान घातलें नोआन, आणि देवाक हे वेदीचेर बलिदान घातला, बर्nt ऑफरिंग घातला. ते ताका बरें लागले आणि देव उलयलो आणि देवान एक बासवणी केली, एक कव्हनंट केलो नोआ बरोबर. आणि ताणें म्हटलें Genesis 9 verse 11, Thus I establish my covenant with you. Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. Never again shall there be a flood to destroy the earth. जेन्ना एक वेदी जाता, जेन्ना देवापासत आमी एक वेदी बांधतात, देव आमच्या लागीं सदांच उलयता. This is not what I'm going to preach about today. So go to Genesis chapter 12 verse 1. Listen very carefully. Jesus जावन आसा सुरवात, Jesus जावन आसा शेवट, आणि everything in between is Jesus. Amen. So what is spoken at the beginning is very, very important, and also what is at the end, and also what's in the in the between. Amen. Genesis chapter 12. Now we'll read verse 1. Now the Lord had said to Abram, Get out of your country, from your family, from your father's house, to a land that I will show you. देवान अब्रामाकडे उलयलो. Say उलयलो. It does not say उलयता, it says उलयलो. Okay? तुझे देश सोड, तुझ्या बापाचे घर सोड, आणि तुझे फॅमिली घे, आणि तू ज्या देशान हांव तुका सांगता त्या देशान तू वच. Verse 2 says, I will make you a great nation. हांव तुका एक व्हडलें राष्ट्र करतलो. I will bless you. हांव तुका आशीर्वाद दितलो. Make your name great. तुझे नांव हांव वयर काडटलो. And you shall be a blessing. तू दुसऱ्या पासत एक आशीर्वादाचे कारण जातले. I will bless those who bless you. I will curse him who curse you. And in you all the families of the earth shall be blessed. तुझे भितर तुझे वरवीं सगळी आख्या संसाराचे कुटुंब, से कुटुंब, सगळे संसाराचे कुटुंब तुझे वरवीं ते ब्लेस जातले. कोणाक सांगले देवान? अब्रामाक सांगले. आमेन. Then in Genesis 12 verse 7 says, Then the Lord appeared to Abram and said, To your descendants I will give this land. And there he built an altar to the Lord. When God spoke to Abraham, he built an altar to the Lord. ताणें देवाक एक वेदी केली. Say altar. Say वेदी. कोणाक केली ताणें वेदी? कोणापासत वेदी बांधली? Come on. कोणापासत वेदी बांधली? सोडपदवेदार देवापासत. Praise the Lord. Whose altar are you building? तू कोणाची वेदी बांधता? अब्राहमान देवाची वेदी बांधली, देवाक लागून बांधली. नोआन देवाक लागून बांधली. तू कोणाची वेदी बांधता? Whose altar are you building? Praise the Lord. Verse 8 says, And he moved from there to the mountain east of Bethel, and he pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Second time. Potun tanen ek devak vedi banli. Say altar. Vedi. Ask your neighbor, whose altar are you building? Tu konachi vedi banta. Listen very carefully. Let me say this again. An altar, as I told you before,
altar in Hebrew means mitzpia. It means a place of slaughter. It means a place of sacrifice. Altar म्हणजे वेदी, तुम्ही म्हणतात altar. ओके, हांव मुद्दाम म्हणूंक सोदता altar. ओके, कित्याक आमी कोंकणी भाशेन altar म्हटल्यार आमच्या फुड्यान कितें येता आमकां खबर आसा, रायट? ओके, सो altar or वेदी or altar. Okay, it is a place of sacrifice. एक बलिदानाचो जागो. It is a place of death. एक मरणाचो जागो जंयसर जे कितें ते वेदीचेर घालता ते मरूंक जाय. It has to die. It's a sacrifice. Okay? It is a place where covenants are made. Listen. It is a place where covenants are made. एक वेदी, एक जागो जावन आसा जंयसर एक वाचा बांदता तूं, एक covenant करता. You know what's a covenant? Example of a covenant is marriage. जेन्ना गोबायला एक चेडो चेडू काजार जाता तेन्ना ती एक covenant बांदतात. Marriage covenant. हांव तुका केन्नाच सोडची ना. Yes or no? हे जे आयज तुम्ही उतर आयकोपाक वयतात न्हू, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो असो कोण येत जाल्यार आनी तुका न्हीद गो बाय, धल म्हज्या बाय, न्हीद म्हज्या बाय म्हणत जाल्यार मातसो वच रे पयस म्हण. ओके, ऑलरायट, सगळ्याचे अटेंशन हांगा. आमेन, हालेलुया, because this is an important word that is going to set you free. Amen. So an altar is a place where covenants are made. जंयसर तूं एक बासावणी दिता जाचे सवे तूं एक वेदी बांदता. तूं कोणा पासत वेदी बांदता. It's a covenant. You become one with that person or with the thing that you make a covenant with. You have a relation, a connection. It's a covenant. कित्याक नोआ संगता देवान एक covenant केलो, एक वाचा बांधली. Okay, there are many people who made altars for God, but I am just giving you this to make it short. Okay, now I wrote these things so that I will remember. Altar is a point of connection to the spiritual realm, either to God or to the devil. Okay, जेन्ना एक वेदी बांदता, एक आल्तार करता तेन्ना तू कनेक्ट जाता. कोणाक तू वेदी बांदता एकदम इम्पॉर्टंट. So it's very important whose altar are you building? For whom are you making that altar? Listen carefully. I'm teaching and I will preach too as the Holy Spirit leads me. Amen. It is a point of connection. जेन्ना तू ती वेदी बांदता तू कोणाक तरी कनेक्ट जाता, देवाक या देवचाराक. दोनायकूय एकाच टायमार तुका कनेक्शन मेळपाक जायना. सो एकदम गरजेचे तू कोणा पासत ही वेदी बांदता. ओके, इट इज अ प्लेस वेयर ह्युमॅनिटी मीट्स विथ डिव्हिनिटी. Altars are generally designed for sacrifice. It serves as a medium of communication and worship. A satanic altar is a dining table of the devil. जेन्ना तू सैताना पासत वेदी बांदता तेन्ना देवसार तुजे बरोबर येवन बसता आनी जेवता. जेन्ना तू देवा पासत वेदी बांदता देव तुझ्या बरोबर येता, बसता, तुझ्या बरोबर जेवता, तुझे बरोबर एक वाचा बांदता. सैतान, लिसन, सैताना पासत जेन्ना बांदता तेन्ना सैतान तुझ्या बरोबर बसता. आनी उगडास दवर, सैतानाक तुझे कांयच बरें पडनाका. ही हेट्स यू. द डेविल हेट्स यू.
He hates you. He hates your father. He hated your grandfather. He hated your great-great-grandfather. आणि तुझे सगळे पूर्वज आसा तांचे सगळ्याचेर ताणें द्वेष केलो कित्याक तो देवाक हेट करता ताका लागून देवाची पोरजाक तो हेट करता and he will do everything he can to kill you, to steal from you and to destroy you because Jesus said the thief comes to kill, steal and destroy. चोर येता चोरूंक जिवीशी मारूंक आनी इबाड करूंक आनी सैतान तुजे बरेपण केन्ना आसना सैतान तुजे नाश जावसर तो ओगे रावचो ना. It is a place, an altar is a place where destinies are exchanged and also where contracts are made with the spirit world. Contract. Contracts are made with the spirit world through an altar. Go to Deuteronomy chapter 18. I will read to you something now. Deuteronomy chapter 18 verse 10. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer. Our Konkani Vasta nikal, but it was not very clear, but I can, if you have it, you just give it. तुमच्या भुरग्यांक उजांत वेदीचेर भेटोवची नात. Okay, let's read further. Parkyashin. Hello, Parkyashin. O prasad laung wotso nagat. O tumcha mellank apoche nui. Fude wasta. Osle kortelank soruspor kantalta ani yas khatir tumi fude sorta titlits. त्या पोरसांक तुमच्यो भायर काडटलो. पूण तुमी सोरेस्पराक सदांच विश्वासी रावतले. Verse 13. Okay, so Konkani version does not have everything, but I have dissected this thing. Okay, it says, listen, okay, there shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire. आता last time I will explain केलेले Baal मुटलेले कोणते, right? I had told you that Baal was a heathen god, was a pagan god. जो देव ते मानतालेत. You know, Baal means Lord. I said Baal means Lord and Baal means owner. So, जिव्या देवाक ताणीन सोडून ते खोट्या देवाची पूजा करताले आणि एक नाव तांचे देवाचे असले Baal म्हण. So it was called a fertility god. म्हणजे God of fertility. म्हणजे कोणाक भुरगे ना तांकां भुरगे जावपाक त्या देवाशी नेतालेत. जिव्या देवाक सोडून Baal आच्या पासत ते ऑल्टर करताले. से ऑल्टर ते वेदी बांधताले तो आल्तार करताले. ओके, सो आनीक दुसरे असले ते आशेरा म्हणटी जी तेंची देवी जी असली ताचे मूर्ती करताले, लाकडाच्यो मूर्ती करताले आणि ते दवरताले. ओके, नाउ एवरी टाइम there was this another name called Moloch. ओके, सांगता कित्याक तुमी देवाचे उतर सगळी जाणां सारखे नीट वाजूंक ना. देव आयज आमचे दोळे उक्ते करूंक सोदता. आमेन, प्रेज द लॉर्ड. सो ते देव त्यांचो खोटो देव तांचे एक्चुअली देव न्हय पूण तो देवचार आसलो. राइट और रॉंग? देवाचे उतर सांगता, लिसन केअरफुली. 1 Corinthians chapter 10 verse 20 says, when you give a sacrifice to idols, you are not giving it to God, you are giving it to demons. God said in his word, देवान आपल्या उतरान सांगला in Exodus 20, we read this second commandment. God says, do not make any idols. कसल्योत इमाची करी नाकात आणि इमाचींक तुम्ही नमस्कार करी नाकात. Somebody says, we don't worship idols, we are venerating them. What do you mean venerating them? God said not to make it. So there's no question about venerating an idol in remembrance of somebody. You make an idol and you give flowers for it and you are giving candles for it. You are making an idol. And listen carefully. The Bible says in 1 Corinthians 10:20, it's not I speaking, it is the Lord speaking in his word, and it is time for God to open the eyes of the people.
आमच्या ज्ञानापणाचेर देवान जायते दोळे पयस केलेले, आमकां टाइम दिलेलो, पण आता देव आशेता की सगळी जाणां पश्चाताप करून देवाचे उतर जाणा जावन जिव्या देवाची सेवा करून. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जी कोण मूर्तीक सॅक्रिफाइस करता ओ बलिदान करता ती देवाक करिनान, ती देवचाराक करतात. I am not saying it is God's word that is saying. You decide for yourself. So Baal जो मूर्ती असली, गॉड ऑफ फर्टिलिटी म्हणजे सक्सेसफुल जावची खातीर, कोणा भुरगीं ना तांकां भुरगीं मेळोवची खातीर, शेतान उत्पन्न जावंक ना सो शेतान उत्पन्न जावची खातीर जिव्या देवाक सोडून ती एके मूर्तीशी मेळटाली. कम ऑन, गॉड इज नॉट एन आयडल. देव एक मूर्ती न्हय. न्हय म्हणटा मूर्त्यांनी रावना. प्रेज द लॉर्ड. सो दिस Baal or देवचार ते मूर्तीन भितर रावन कितें सॅक्रिफाइस मागतालो? भुरग्यांची. हॅलो, भुरग्यांची. सो लोग आपल्या भुरग्यांक काढून लोग क्या करते थे? अपने बेटी को निकाल कर वेदी पर डालकर उसको आग लगाते थे. Can you believe that? They were sacrificing their own children to this god called Baal or Asherah or Moloch. So God said, Devan Mutle, here it is written, there shall not be found among you anyone that makes his son or daughter to go through the fire. Ushan, Osunk Diunaka, or one who practices witchcraft. Say witchcraft. This is a very common thing. We call it black magic. Listen. We call it black magic. Witchcraft. Kida म्हणटा ना मी? गाडयेपण. Do you know witchcraft is something that is done to harm other people? दुसऱ्यांचे वाईट करचे पासत ब्लॅक मॅजिक करतात. ऐकता न्हू? तुका जाय कोणाचे वाईट जालेले, त्यांच्या जिवितान पाड जालेले, तू वचून पार्केशीन वच ओ त्या विचक्राफ्ट ब्लॅक मॅजिक करता थिंगासर वच आणि सांग म्हाका त्यांचो राग येता. सांगिनाका पूण हांव म्हणटा अशें जाता. They go and they tell, I don't like this person. I want you to harm them. म्हाका जाय कितें वाईट जालेले तांचे. आणि ते listen. They give you something. They cast a spell on it. ऐकून घे how it happens. हे तुका कितें पावडर दिता? You know what they do? They cast a spell on it. म्हणजे casting a spell and they say words on it. देवचाराक आपयता. The devil is empowered now in that powder. Or they give you one object and you take it home. It is all coming from the altar. तांचे फुड्यान एक वेदी असता. ते वेदीचेर जायते भाशेचे बावळे, उजो, वाती, many things. ते वेदीचे ले काढून ते तुका दिता. Listen very carefully. तू वेता आणि तू दुसऱ्याच्या घरांनी ते फाफुटा. त्यांच्या जिवितान वाईट जाता. पण त्या जाग्याले काढले पहिले तुवेन तुझ्या हातान दिले, तुवेन केले. ती वाचा, ती कव्हनंट सैताना बरोबर तुझा जालो. तुवेन सैताना बरोबर एक कव्हनंट केलो. आता तो तुका सोडिना. विचक्राफ्ट, ब्लॅक मॅजिक. एक बावडे घेवप, एक इबास घेवप, ताका बांदून घालप. ताका पिणी तपत, ताका बांदून घालप. Some of you do this for a saint. You know what you are doing? When you do this for the image, you are doing witchcraft.
Sorry, but that's what you're doing. This is purely witchcraft. देव म्हणटा असले तुम्ही करू नाकात. विचक्राफ्ट. सुत्सेर पारक्याशीन वचपाक, तुजो फुडार जाणा जावपाक. म्हाजो घोव असो कित्याक कोत्ता, म्हज्या भुरग्यांचें कितें जातलें, म्हजें बरें जातलें ओ वायट जातलें, वचून पारक्याशीन विचारपाक. जायते पावटी एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक घेवन वेदीचेर दवरता, दुसऱ्या खंयसर व्हरून दवरतात आनी तांकां डेडिकेट करता. There is a hold of the devil on you. तो सोडिना तुका. Build an altar. I'm not trying to frighten you. कित्याक हेच्या उपरांत एक बरी खबर आसा, खुशखबरी. I said no at the beginning. There is खुशखबरी. Amen. कसले मूर्तीक तू पूजा कर. कसले मूर्तीची? तू एक वेदी करता. सॅक्रिफायस म्हणजे कोंकणी भाशेन होमबली म्हणटात. होमबली. सगळे जाण होमबली करतात. तुमकां खबर ना तू कितें करता ते. वेदीचेर फुलां घालप, वाती पेटोवप. We're doing an altar. वेदी कोणाक करता? Whose altar are you building? So जेन्ना ही वेदी बांदतात तेन्ना सैतानाक आमच्या जिविताचेर एक्सेस मेळटा, परमिशन मेळटा आमच्या जिवितान भितर सरपाक. राइट? I'm not done. There's still more. सो पारक्याशीन वचप आनी विचारप म्हजो फुडार कितें जातलो, म्हज्या घोवाचें कितें जातलें, म्हाका काम मेळटलें, म्हाका चेडूं मेळटलें, खंयचें मेळटलें, चेडो मेळटलो, खंयचो मेळटलो, कसो दिसतलो, काळा हुका गोरा हुका. आनी हें सगळें विचारप, हें सगळें देवाचे नदरेन रॉंग जाता. कित्याक देवाचें उतर आमी जाणा जावपाक जाय. कित्याक देवान सांगलां आपल्या उतरान, आय नो द प्लॅन्स वॉट आय हॅव फॉर यू. देवान सांगला हांव जाणा जे प्लान म्हजे येवजण म्हजी आसा तुज्या जिविताक ती बरी. से देवाची येवजण बरी. God already said his plan for me is good. So I don't need to go anywhere else. आणि हुंय म्हाका वचपाची गरज ना विचारपाक म्हज्या जिविताचे कितें जातलें ते.